masusi kaniting banal a Eucharistia. Ikang minyekeng tandala, milamnan niya ing metong ay kanakan, at mga nakyang metong lalaki kinopakalulu. Ginopakalulu. Iking anak lalaking kikli, lingwa na Birhen Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang tinatangking Birhen Maria at ingupaya mulilungan, kinopakalulu. Ginopakalulu. Diyos sa mayipayang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawa na rin kasalanan tamo, kidala na katangan sana, king bialanganga. Amen. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king asaban, waparat pat 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 gaypan, karing taong kayang karuguran, pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasambanda ka, yan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Kayapan ka rin tao. Parat-pat-pat. Gudan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupuryan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya king Diyos, panalangin tamo. O ikpaming mayupaya, ikpaning Ginoong Yesu Kristo, bilalag mo, ing sintingan, ing kikungupaya, kapamilataning, pami parangal mo, king makapagbangkabang Birhen ning Nazaret, at pamangwa mo, kayang indu, ning kaming talapagligtas. Ting panalangin niting babayi at adasana, king Jesus, Ama ng yato at katmuan, ing kailang kaganapan, kapamilataning pangatsunan, ing kayang anak, ang mabibiyat magari manggamang kingalanganga. Amen. Amen. King libro ng propeta Isayas. Pasibayo yung peparalang mensay ing Ginoo kang aas nga na. Aduan mo king kinungkaya kang Diyos, king di na anak ang metong atanda. Manyaring manipatan niya iti, king kalalaman ng lugal daring mete, o kaya king batas abanwa. Nga nang may kibat aas, e kung manyawat tanda, e kaibili king kapagsupukan ing Ginoo. Inya ng anang Isayas. Layi ng David, makiramdam kayo sa, epa makagyukya kayo ing gisanan nyo la kabipapatan ting tao, at gisanan nyo wari pati ing kabipapatan, ning kanakong Diyos. Ing Diyos mismo, munya yung metong atanda para kaya kayo. Muktot siya ing metong nga kaya naka na babae, at mga nakiyang metong nga lalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Charles. Oy ni atsuko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan, ing kaburian mo. O ini at ko arapan mo, Ginoo, matula kong tuparan, ing kaburian mo. E ay sakripisyo,
o ayin kiyak ang pagnasan. E animal asisilaban king altar, ing kiyak ang adwan, o ayin am kapamayaran king kasalanan. Nune balugpog a kiyak ka, biyasang makiramdam. Inya kiyak ka sinabi ko, o ini, atyoko arapan mo Ginoo. O ini at ko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan ang kaburian mo. Tungkol kako makasulat king libro mo, matula kang tuparan o Diyos, ingkiyak ang kaburian. King kakong puso, kautusan mo, ilang makasimpan. O ini at ko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan ang kaburian mo. King maragul akatipunan ning balian mo, ing mayap abalita ning pamagligtas mo, sinabi ko. Ginoo, balo ko king kiyakutok ng magsalita, karing kiyakang tepatan. O ini at ko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan ang kaburian mo. Eko sa likod king puso ko, ing tepat mong pamagligtas, king maragul akatipunan, lalo kong sinabi, ing pamanyawak mo, katapatan at ing lugod mong alang kayangganan. O ini at ko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan ang kaburian mo. Pamamasang iba't kinsulat karing Hebreyo. Ing dayara ring toro at ding kambing, era ala ko kapilanman ing kasalanan. Uli na nita, inyang malapit ning datangi Kristo, ketiking yato, sinabi na ning Diyos. Eka maburi king ayin sakripisyo at karing ayin animal, dapot si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ayin durulukan king altar o karin sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga akong sinabi, O Diyos, atyuko keni, bang tupad king kaburian mo. Antimo ing misulat tungkol kanako king libro ning kautusan. Muna sinabi na, eka maburi ni eka tutula karing ayin sakripisyo at karing ayin a animal o karing ayin a durulukan babo ning altar at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti agyamang deting sablang miyayain la ketang adwaning kautusan. Kay ba't nga nang sinabi, atyuko keni o Diyos, bantupad kong kaburian mo. Inya lalako na lan ning Diyos ding sablang matuwang sakripisyo at alila na laking sakripisyo ng Kristo. Uling ti paranang Heso Kristo ing kaburianan ning Diyos, inya itamongan malilinis tamo king kasalanan, king kapamilataning pamiyayin na king sarili ng katawan, at misan mo at para king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos, parangalan tayo po yung mayap abalita. Meging tao ya ing amano at may kipanuknangan niya kaya katamo, ikit mi ing kamalan na. Barko, itag electric pan.
Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kaante mo rin. Pamasa king maya pabalita, pagpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Inyang kanam na ng bulan ni Elizabeth, tinubod ning Diyos, sing Anghel Gabriel, karing Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng birhen, ang makapangakong kasal king lalaking milagwan Jose, iba't king lahi ng Haring David, Maria ing lagyuning babaeng ning birhen. Dinatangya kang Maria ing Anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, at ing Ginoo at keka, at benendisyon na kang emunano. Tutuyang melingas nga sa loob Maria uliniting ama nung sinabi ng anghel, at isipisipa na nung naning kabaldugan na niti at nga naning anghel, Maria, kami tatakutan, uling maging malay mielog kayong Diyos. Bilamnan ka at ibait meng meto nga nakalalaki, at pamalaguan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ng kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning hari ning Ginong Diyos, Santimoy David, ama katwana. King maging hari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at iya mapupus ing kayaryan na kapilanman. Nga nang sinabing Maria king Anghel, makananong apalyari ti kabangala kong asawa. May kibat siya ing Anghel, datang ike kang Espiritu Santo, at lilunga na ka ning upaya ning Diyos. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos. Ing banal amibait keka. Lawen mi Elizabeth, akamag-anak mo, sasabihan daring tao kingini mga anak, dapat ngini kanam na. Agyamang matuwane, uling alang bage, napalyarian ng Diyos. Nga ng Maria, talasuyo na ako ning Ginoo, marapat sa kanako, unti mo yung sinabi mo, at likwanan nining anghel. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan, kapurihan kaya ka, o Kristo. Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan. At itipungal do ngay ti, tamo pagselebran tayo, ing solemnidad na ning pangapahayag na ning Ginoo, o the Annunciation of the Lord. At naning buri ng sabihan inong Annunciation na iti po yapi niya ing umpisa ning kekatang kaligtasan. Bakit? Kasi nung eti nangu Maria na maging induning kay katamong talapan at bus, alatang kaligtasan ngeni, alatang Pasko, alatamong Holy Week, o alatamong pagselebran amisa ngeni. Kaya pasalamat taking Birhen Maria, king kayang pamanangu. Ako po ay kuwaintindihan, kareng kapatid tamo pong aliwang sekta, lalong-lalo na rin born again, o rin aliwang sekta, keti, whatever buring tanggapan, Maria, bilang induna ng Diyos. Tatanggapan de, Jesus ay indu ng Diyos. O, tatanggapan de, Jesus, aginu, pero tanggapan ni Maria, indu ng Diyos. Kabang ya ing meging sangkan, king pangabait na, ning kaya katamong Ginong talapan at bus. At iti metong yang maragula kapasalamatan, iti kang Maria. Tandaanan tamo, Maria, anyang datanganin ng anghel. Eneman po iti, o itang very kampanti, very peaceful, itang malilyari kaya. Kasi nga nang sinabi, king kakatang ebanghelyo, andya tangane ning anghel, iya may bali sa yalub. Bakit may bali sa yalub? Anyang sabyana ning anghel kaya, ikang Papo Maria, mit mo king grasya, ing ginuatsuke ka, tumula ka, uling ika ibuktot me ing metong anak kalalaki. Kaya nga ng Maria, makananong malyari ti kabangalana ako mga asawa. At 14 years old siya pa. Ikaya po may na kayo po keting kaya nakan amebuktot 14 years old.
May naina kayo. Kanitang panahon na ita, masakit. Ne? Pota sabihan da rin tao, rin sabihan da rin maindredos. Bahay nga na kayo te, ot kayo nakana pa. Ot may buktot ne. At aliwa mo ita, impe ka masakit dili ka niti, o buktot siya lang asawa. Ya, metong yang dalaga. O, uling iya, nung marakap ya, patende, pamasibasan deng batuking plaza. Kaya pasalamat tangi ni, ring mga bukto talang asawa, pag maragulda pa eh. Ne? Kanite, pwede ta. O, kaya po, ti Maria, kining panahon na iti, iya may balisa ya. At, agyang may balisa ya, ya tinanguya, king Diyos, na maging indu nening ke katamong talapan at bus. Kaya ining annunciation na iti, March 25, kaya palang kasing Pasko, December 25. na December December 25, after 9 months. Hindi siya 5 months na layata rin nga anak eh. Hindi siya 5 months ngayon eh. Yan ang kaya. Kesal ko pa ngayon, putang kaya mga anak na eh. Kaya nang kaya ya, 5 months, 3 months. Laring anak ngayon eh. Ali, yung akit mo, March 25. Baka nano yung annunciation ng Birhen Maria. Baka nano iti, may ganap mo muna, i Maria, biyasa yang may kiramdam. Karakal ta pakiramdaman ngayon eh. Pakiramdaman mo yung television, pakiramdaman mo yung balita, pakiramdaman mo yung maliliari king paligid mo, pakiramdaman mo yung indredos. Pero, pakiramdaman mo kaya yung Diyos. Kaya Maria, ano kaya importante kaya? Impa makiramdam. At ya, may kiramdam ya, king amano na ning Diyos. Kaya nung dimdam tayo, tangkakatangbong mo ng pamamasa, kempamong propeta Isayas, anang propeta Isayas. Ikahas nga na, adwan mo king ginuking kay kan Diyos, hindi na nakang metong katanda, malyaring manibatan, king kilalanan ning lugar, daning king mata sa banwa. At nanong sinabi ng ahas, kung makiramdam, kung manintun tanda at panyabukan ning Ginoo. At nga ng propeta Isayas, kaya tandanan mo nga na, king lahi ng David, makiramdam kayo. Makagyuke kayo, yung gisinga na rin kapibabatan da rin tao. Yung metong kadalaga, iya, muktot siya. Kaya, i Maria, biyasa ang makiramdam, karing amano ning Ginoo at balo na. Ining hula ng propeta Isayas na yung metong kadalaga, iya, buktot siya. Kadwa, makanano ing annunciation milyaria, uling i Maria memintuya. Kaya po i Maria, metong yakaring peka mapamintong anak na ning Diyos. Kaya kayang kapamintuan, nanong pekibat na, ako'y ngalipa ning Ginoo, malyari kabo, deti king agkas mong amano. Kaya siguro, yung ginutang niya sa Kristo, mapamintuya. At akit na kaming kapamintuan na, anyang manalangin niya king Getsemani. Nanuwari, imilyarik niyang manalangin king Getsemani, makisabi king igpa, nasabi na, Ginola ko, mesaning ko pangaiti. Pero, ing sarili mong kaburian, niyang malyari, iluwain ka na akong kaburian. Kaya yung mismo dinaunin kayang sarili para king kakatamong kasalanan. Kaya nga na ning kakatamong kadwang pamamasa, aking sulat ning Hebreo. Nalanginik toro o kambing, deng miyayin ka rin king altar, king templo, nuneng mismong miyayin,
yapin niya Kristo. Ing kayang kapamintuan king Diyos. At katlo, ing Annunciation Miliari, uling itang misyon ng Maria, at ng misyon ng Maria, from Annunciation to Resurrection. Nelikwan ing kakatanggi ng Yeso Kristo. Kaya po, ewari atintang Mater Dolorosa. Ating Mater Dolorosa nga iti pag-celebrate mo King Friday. Sister Be, Holy Face tamo na mag-celebrate tamo. Okay. Kaya, kitang 7 dusa ng Maria. Iti may di bala kareng 7 dusa king biening ginutang Yeso Kristo. At impeka-importante kaniti, yapin niya, itang makatalakad siya, lalam ng krus Kristo. Kaya itang kayang misyon, may gumpisa king Annunciation, hangga king Resurrection. Kaya, iti po ing Annunciation. Iti ing pangapahayag na ningginu. At iti, metong yang kapasalamatan tamo, king Diyos, kapamilatana, king pamanangunang Maria, nunge, tinangoy Maria, kaniti, alatang kaligtasan. Ne? Kaya itamo, apusan tayo sana i Maria, nabiyasa tang makiramdam, king amano ningginu. Mayasa tang mamintu, king amano na ningginu. At balo tayong misyon tamo, king arapana ning Diyos. Talakad tamo po at ipasyag tayong kikatang kasalpantayanan, itangan po sasalpantaya kung ko. king Diyos, sikpamay pain to, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, nga anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayin ng banal na Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linang sa lalamang pain Poncio Pilato, may pako king krus, metet may kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungal dos, sinubliang mebye, pepay ta siya banwa makaluklukwa na ning Diyos, sikpang may pain to, iba't ka rin magbalik kaya naman keti, ban mo kung karing mabiyang pong mga mate, sasarpan tayo ko king banal Banal na na Espiritu, Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, king pamis King Pamis na Magdares Santo, Santos, King Pangapataw na ring kasalanan, king Pangasubirang pangsublirang Mering mete, at Mete, king at King biya Biel alamangga. Amanga. Amen. Amen. Kapatad, manalangin ta king Diyos at kayang lantaran, kapanyatang at ikapayapan at harapan daring matatamo. Adwan tayo sa blatang pamangailangan at ngatang manilangin at sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi, hitangan po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, at kaking kaya kaming yato. Ibuklat mo ring matami, bang akit miing sala, at ding tandaning kaya kang pangatyo. King balang pisamban at lahi, at balang uring grupo at edad. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, babaliktan mo ring kalulo, ring mayna, ring mangailangan, ituro mo keng tukike ka. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong kakatas-katasan, ipakit me ingke kang sala karing masikan, makabuklat palad akayanakan, ipakit me karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo ngan masugid mong apostol. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong banal, adoldo mamamatela ring tao, king katawan, king sakit, king danok, o tampalasan dang gamat, ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alangang gamong sala at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Abetala pagkatang panalangin, kapasalamatan ng Richard Chonayo muling pagapitoong. King kapasalamatan ng Carlo Christine Carla Ariem. Paraking kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio, Juanita Rudy Gracelyn, Maria Leric, Lambert Carlson Clarence, Lamberto, Clarita, R.D. Agnes, Ernil Lina, Ampoy Irene. Panalangin tala,
King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Adwan tamo po ngining kay katang sariling kapag nasa panalangin tamo naman, ing kapayapan king mabilog ay hato, lalong-lalo na karing king Middle East. O Ginoo, ning ligaya darami laki karing malukaming panalangin, manalig keng gawan mong wagas, ing kay kaming puso kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Electric fan, electric fan. Purihin Diyos, metasikloban. Kaya kang kaya pantingip ming tinape para kaya kami maging niyang tinape ning biye. Ni Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, metasikloban. Kaya kang kaya pantingip ming alak para kaya kami maging niyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ikpanglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo, tindaong karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kakatam ka sa plala, at may mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming lubos mayupaya, kabang gaganakan mi, umpisahan ng kaming Santa Iglesia, inyang kayang anak, may katawan niyang tao, apag masusyan miyasan ng mitmong tula. Ngayon iting sakramento ng kayang lugod, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginoo, manatili kay kayo, At kaya kaante mo rin. kita syoreng pusuyo. Makatas no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Tunay matuloy. karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan ka rin o pa, Diyos sa langag at lubos mayupaya. Ene meging aliwake kami niyang lilunganing Espiritu Santo, ing Birhen Maria, at menaligya king pamagsalita ng anghel. Delane king sepapunana, ing indong Birhen, inyang metopad, ing kayang pangako, king sarili mong balayan, at may ganap yang may kesa, king asahan daring sablang bansa, king metoyato. Pulinita kang bering sablang kororeng angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banaling Ginoo. Diyos sa mayupaya, bitmoy banwa ting iato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalay Mapalad sa'y yung darat. daratang king lagyo ng Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tuneka ping banalo ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampuming papagbanalan mo lareting ngayon king ambuning kay ang Espiritu. Bang para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan. King waning tinape pasalamat sa keka pirasone. Binyene ka rin kayong disipulos at ngana pananyiti kayungan. At kananye iting kana kong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king maning kalis at pasabayang pasalamat kay ka.
Binyening kalis ka rin kayong disipulos at nga na. Kung nangiti kayong anat minum ko kaniti, tingkalisin ka na kundaya. Hindaya ning bayi talangang tipan, bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa mi patawaran na rin kasalanan, dapten iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Ginoo ka pamilataning kaya kang krus at pamanyubling mebie, linigtas mo kami, ikaing talapagligtas na ningyato. Yang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng may bininganak mo, darami kaya ka, iting tinapining biyang po'ing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kaya ka, papagkumbabami mo namang pagamwa mo ni kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu, kanakan meo ikpaisan iglesia makalaganap king meto yato bang bigan na piking lugod. Kambe ng Leo na kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatad ming pepainawan at maninay subling miye, ampore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sa aking maligayang mong harapan, pakaluluan mo kami nga, gaan mo kami ang karapat dapat magkamit king bilang hangga, bangkayabe ng Mariang Birhening Donincios, kambe ng San Jose, kayong esposo, kambering sablang apostol, ampore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kihanganak, king kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya ikpang mayipayang tutu, kagumning banare Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Ini po manalangin tambit mong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kay kataning Ginoo. Igpami, Chukabanwa, sambay misambay nilagyan mo. nilagyom. Datang Datang kaya kaya kaming kaming kayarian mo. May pamintuan nilo mo, Nilagkete kete sulipan sulipan ti ti banwa. banwa. Ikanan mi king ado, do biyem kaya kaming ado ngini. Ampon mi patawad mo kaya kami ring salam salami mi kaya kaya ka. ka. Timpamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isaul kintukso, nanikabos mo kami kaya sablang maro. Kabus mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kayong may kapusing kasalanan, miligtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos, suling kaya kayong kayarian, kayo pa yan, at ligaya hiligaya, manggamon kingalanang Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, yung kapayapan lalakon ko kaya kayo, yung kapayapan kawabiya kaya kayo, emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon nilawan may kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan, nagpangking kaburian mo, kamabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning ginuparati sanang manatili kaya kayo At nga, kaya ka bakit antimunin. tamo pong ining mikakametong taking kapayapan? Kapayapan kaya kayo nga, kapayapan. Kordero ng Diyos. Kami lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y ginutang Yeso Kristo, yung kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singa po naning kordero. Ginoo, kaya Kinigpatampang kumatampang tanggap kaya ka, dapat dapat iagkas mo yung kamano mo. Tao Kumayat na na daya ako. ng Kristo, dala na katangan sana. King Bi Alanganga. Amen.
Manalangin tamo, o ikpaming malugod, iting sakramentong kekeng pigmasusyan, pakinabang na sana ay kasalpantayanan mi at kapanaligan, kang Yesus sabait ning kapanaligan ning metong abirhen. Kapamilatana ning kapaya ning kayang pamanyubling mebye, akamtan mi naman sanang tulang alanganga, itiyaduan mi, tanang Kristong ginumi. Amen. Bukas po lang misa, uling alam power. Po, magmisa tayo itang Friday morning, 6:30, para king kapiesta na, o kapigaganakan, king debosyon, king Birhen, ning Mater Dolorosa. Tinta mo pong Mater Dolorosa po, po. Kiti po, king kakatamong parokya. At pagselebran tayo man, Holy Peace, po, abiya po, king debosyon tamo, ing Birhen, ning Dolorosa, 6:30 a.m. Friday. Yan kikatang istasyon ng Cruz, king Friday, 4:30 p.m. Karing king Purok, ano kasing Purok tamo? Purok 6, karin po po, king pong Miller Estate. King Miller Estate tamo, karin ta magmisa, awas. At yung Madam Miller, ay Madam Roxanne pala. King Ginoo manatili kay kayo. At kaya kaante mo rin. Bendisyon na kayo Diyos, may paing tutu. Ngigpa, pahinga na kampoy banal Espiritu. Amen. Isa midaw ne, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Maya, pabingi po kay kayo.